n'aba bantu baraheza kurya bakagira ivyo bashaka gaca bareza mu nkarata gusa nje baranira amakenga kanaje ndabakange ndabe ko bataba bariko baranambesha kuko ingene ndababona ya vraiment Okay. Ndibaza igihe maze ngaha mfunzwe murakizi. Mama ngufungishije cy'amaso. Ari kuryama, nkavyuka, nkahagarara, nkicara, nkafungura bigaherera mu nzu. Ari kuzunguruka inzu gusa. Sisohoka ngo nindegemvye. Nta kintu na kimwe nkikora. Akazi kariko karapfa. Nta kintu na kimwe nanje ndiko ndimara ubuganje. Sindi ko ndamenya ngo bimeze gute, ntibiri ko murambwira ngo biko bigenda ukunuko kandi numvise ko washinzwe yaraje ari muhira bashaje mushaka mbeho gute ari kuguma biherera mu nzu atekintu na kimwe ku kazi bariko barandondera bigaherera ngaho nyene ico shaka re niki cyo shaka kuja mu rukiko nyamba ari gufungwa fungwe nyamba ari kunde kurabande kure ndarambiwe umviza rero ntubone bagumye uvuga rero reka ibyo wavuze twavyumvise twavyumvikanye okay njyewe so urimo gukurikirana dosiye yiwe gace ndakwa inkorora ariko nubwo wavuga neza ahubwo njyewe se usikora umuntu arimo kurya ndikwa inkorora umviza muko twebwe none ko twitwa inkaratanga umwanya tugira inama kuko umvirize izo nama zanyu nazirambiwe inama za buri munsi ivyo bisigurike inama z'imisi yose nazirambiwe jewe ico shaka mu ntware mu rukiko nyamba ari gufungwa fungwe deguma je umviza rero wagenga ura nuko je ngwa inkorora urumva kandi ekyayo kwanza ntubona uri mande umuntu agwaye inkora kandi urubatse kuri n'umuganga bibujijwe rero vyiza arindira turavugana inama hama turakubwira raporo ngene bigenda ahubwo se nk'ubugira kuvuga gutyo ukavuga bingana gutyo uri n'umuganga kubona twarwaye fise uburenganzira bwo kuvuga narambiwe je ngimbanze umukobwa nuko niyo turabwaniriza akose wewe ko ngaho none karengera kureba urimo gukurikirana dosiye ntabwo umubonye ntagiye mbe ndakubaze ivyo turiko turafungura n'ivyahera ataco ndiko ndarondera tuzosigara tubahe gute muzosigara bugi kimwebwe ataco ndiko ndarondera umviriza ari gufungwa fungwe ari kurekura ndekuka kuko nundi ndiko nzira uwo mwanya giza yaraje ko wanome Ma bercelle karibu vrema nawe umva ndusha iyi nzu yari gukumbuye urugo rutarimo umugore wapi vrema nenga n'umusaka sharaje ndaye kumbuye warashibaye ngumbuye nano muri none wow nyene gusa byaramanze bwira ndashobora ntinde ishapu nyene ngonze nivyo ngo kubikonde
Vyave bigenda gute? papa ndabiganirije abavyeyi ndabaganiriza ndababwira ukuntu bimeze mama n'umusiri mu mutwe naho yaravyumva papa rero nawe ashatse arabigikasha aravyanga aravuga ati kubara agasuzuguro ngo bibonye iyo umugore yicura aravuga ati yoba adatwaye natwe abavyeyi bawe naza gucura yamusubira mu rugo ndabwira papa ndagerageza kumusigurira umugabo wanje ameze ukuntu biragoye kuvyumva ikireka je ngene nubake mama akamubwira ati reka asubire mu rugo yubake n'ubundi ngaha none akwamara iki akamuvyumva rero ndafata decision ndavuga ati n'ubundi ko yastashigikiye reka ngende Wamucitse gute none vyagenze gute? numva nyene nafashe ingingo ndavuga ati je ndagiye ahavira ku kazi rero ntaza gusanga umwana yisubiriye ku mugabo yicuye Ya nivyo buriya mu buzima ni vyiza nyene gufata decision kubera ko ego abavyeyi baradukunda ariko siyo batwubakira rero vraiment navuga ko wahisemo neza wakoze wahisemo neza ndabizi neza ko nabo nibumva yuko nyene waje bakumva urugo rwararamye bazovyishimira urazi cyamaye ingufu cyatumye numva nyene nabikora nuko nsigaye twumvikana navuze ati kizima Esther shikiki nimba shikikiye turi kumwe na Chris azobona ukuntu duhuza na Esther bituma aca bugufi atwiyongeko rero ndavuga ati rero ko biri kose jewe ewana afu candaza ahubwo nanje uranyibukije urazi urya munsi duvana ashitse ngaha Chris yarampakije nyine naramubwiye ati mvuye kuraba Shadi kandi yavuze yuko nyine wagenda ukamucura nk'umugabo wiwe ari byo bintu nyine byose neza niho muteye agateka nk'umukenyezi wawe ndagufinze yarampakije naribaje ati yarambwiye amajambo hamwe nibaza ati uyu ni musaza waje two turavugana cyangwa ni dayimoni yamwinjemo two turavugana wumve ngo yarampakije sinangaye cyane nubwo biranangaje nari ndabizi nawe aramuzi umugabo wawe igihe tubanye sigiye tukamuzi akomanaza umutima nazi ko yemeye ikosa umva igihe cyose no mu ikosa rihagarara ko yumva amenaye cyo navuze ati reka nsinde ishavu n'ubundi hatabaye mwarekura bizogora kandi no mugore nje guca bugufi tuvuga nje bugufi nako ngende kandi naje kandi nzokubaka inje imbere gusa ikindi kintu kiyo kirangyohera n'ukuntu tumwumvikanaje nawe niyabona ukuntu two turahuza tumeze gutya azomara amara ace bugufi nawe twiyongeko gusa nk'umuryango ugenze neza tuzi neza yuko ibintu bizogenda neza Chris agahinduka akoroha hahandi urabizi Imana iyo yoroheje umuntu iramworosha izomworosha hahandi musigara umva mwumvikana ibintu bimeze neza rero kadushira ingufu hamwe turi kumwe ndi kumwe nawe kandi tuzi neza ko Imana izodushoboza ibintu bikagenda neza ahubwo shadeka ndakwakira ma berceur urarushe wananiwe reka ndakwakire kugira ngo wumve ukuntu Imana igira neza amen Shadi wabaye iki kuri kurarira bwira ndagusabye kutavuga Shadi ndagusabye ntumbabaze nigiki cyakubayeko Esther ndakumva Esther numva umutima wanje urushe Esther numva umutwe wanje urushe ufise ibyumviro byinshi bibi ku buryo numva nashobora kwicara ntekanye Esther ndibuka ukuntu nigumuye kuri papa ngarutse mu rugo ndanabyishimira ndavuga ati nzokubaka tu
ariko gushika ino usanga abantu bari kuberananira Esther. Esther ndarusha kandi ndarusha cyane. none Chris yongeye gukubita habaye ko nawe iyo mfuma nkubita basinaye kubyishimira nkavuga ati umugabo twashwanye namukora ikintu adakunda basi ahisemo kunkubita numva ko nyewe n'umutima wanje wamubabarira. Esther, imagine igeze ko nje kuryama n'umugabo nibaza ngo turaryama nuko bisanzwe umugabo uciye mfashe kujya mu kwiwe nanje njya mu kwanje umva ubundi tukimugore n'umugabo sa ivyo bintu Chris yabikoze byananiye no kwihanganira ndavuga ati none yibaza ko nagarutse nje kuraba nje kurya ngo njyame nibaza ko ndamukeneye ndavuga ati Imana yanje ibi bintu ni kubera mba kunibiki umva umutima wanje umbanye muke umva neza kwihangana biranse byancanze gushika none mva none basi ko kinikumbuye kuri papa onando usubira inyuma ndamubwira ati pa bimeze gute umugabo wanjye tujya bona bitanga iki azongera ati wowe ikigaba ntiwumva wagende ko ndakubuta kandi byumvikana gusa ngo ndamaramaye kandi ko maramaze n'abavyeyi banje ko ndimvira nasubira kwa ukanda ababanyi abagenzi bari bazi ko nari nagiye mugaruka badomfata gute batubona ko ndumugore atifite icizere agenda akigarukana sinshugwa singira ikije we urumva ndaho ndiko ndishira ku muntu n'utwo ndamwihambira ko nanyeneye uwagezanyirika ko no kumugitanda takinshaka sindi ko yumva ko nagarutse ngabya ndabi n'inzu yiwe mfungure njyame ngashobora kumuronga basi niyo mpamvu nakubwira iyo nkubita ndi kubyishimira basi ho nkavuga ati umugabo twashwanye yankubise cyangwa umugabo narakira amabuye icyo twapfuye nashimye ko ngaruka mu rugo umugabo basi nyine umugabo nyine ko mu gitanda bidakenewe gusa ngo nuzoma agaciro ngeze ku rugero mu Esther byancanze ku buryo numva neza nazi neza isi ndiwe amahoro akusengesha ryo kwizera ko ibidakunze no musi bizokunda ejo kandi nzi yuko Imana icyo ishatse arico kiba kandi ibyo dutegura aribyo byita kuri twebwe niyo mpamvu kenshi ngira kwihangana numva ibintu byose byoza nkabyihanganira kugira negore ejo hanje haza naho igisubizo mfise sinokwama ndi muri kugenda kugaruka nanje sinzoba ndamenya neza iconde ico mba namwiriyemo no mwanya ikintu nco kwihangana ukuri uyumviriye neza cane nzeri Imana birakora shadi humura hejuru y'ivyo vyose hari Imana ishoboye vyose mw'ijuru hari Imana shadi nta kinanira nta kintu na kimwe imbere y'Imana kidashoboka komeze wihangane kandi nzi neza yuko ivyamwa vyo kwihangana ni vyiza shadi komeza wihangane hejuru y'ivyo vyose mw'ijuru hari Imana kandi ntacyo twakora kugira ngo turangize bino bibazo ariko Imana yo mw'ijuru twizeye turazi neza ko ishobora kubirangiza vyose nta kindi kintu dufite cyo gukora reka duhamagara Imana nayo izoza yikorere ujya mutima ukomanaye nk'amabuye ndizera neza yuko Imana izoworosha ikaworosha ikawufyonyanga umutwe waza ati uyu ni Chris cane kwizera Imana nasanze abikora ma berse zana amaboko duhamagara Imana data mu izina rya Yesu Mana ugira neza Mana uhambaye duciye bugufi munsi y'ibirenge vyawe data imbere ya byose ubanza utubabarire kuko ijambo ryawe rivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ntigiseseme imbere yawe turakwinginze ngo amaraso yawe Kristo abashe kutwoza ibisigaye Mana umaze kutwemera turakweretse ikibazo mwami Yesu Kristo dufise Mana turakweretse Chris Mana tuzi ko ushoboye byose Mana turazi neza Mana ko ushoboye gukora ibirenze ibyo tugusavye kandi mwami
iki kibazo urakizi cyane mwami gusumba twebwe nuko tukizi, niwe uzi ukuntu cyatangwe, niwe uzi n'ukuntu kizohera mwami. Turakwinginze mwami, genda woroshe umutima wa Chris. Mana turakwinginze, twebwe nta na kimwe twashobora gukora, ariko data we twize ushoboye byose. Turakwinginze ngo ugende umworoshe Mana, turakeneye amahoro muri rugo Mana, turanyotewe amahoro Mana, turanyotewe mwami. Shadaranyyotewe urukundo rwa Chris. Mana ndakwinginze, igaragaze nk'Imana, tunezereze Mana. Ntituzohora mu marira mwami, ntituzohora mu mubabaro, ntituzohora mu muvurungano papa. Turakwinginze ngo ugaragaze ubushobozi bwawe, uduha amahoro n'umunezero. Ugende woroshe uriya muhungu mwami, niwe wamuremye, niwe ushobora mwami kumuhindura akaba umuntu mwiza. Turazi neza ko ushoboye gukora mwami ibirenze tugusabye, kuko imbaraga zawe ziri mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mutubabarire cyane, ejo mwakoresheje amagambo akakaye cyane kandi ateye ubwoba ariko anumvikana. Muri ibyo rero waduhwituye kugira ngo dukore inshingano zacu neza, bihuye n'itegeko ry'1287 ku kanyerezo ka 224, ku kanyerezo kaho ka 267 n'ibice 5 haravuga ngo iyo ushinjwa icyaha akiri mu nzego z'iperereza akamarayo icyumweru, icyo gihe icyaha gita agaciro, bityo bakamusubiza mu buzima busanzwe akibera uko yabaga. Byatumije natwe rero bya bindi byo gukina tubivamo. Aka kanya twagiye kuri tere dushaka amakuru yimbitse, bityo rero ibimenyetso dufite 99 n'ibice 9 bigaragaza ko ari wowe uhishe inyuma yo kwangiza uriya mwana w'umukobwa, umuziza kafite umugabo ushaka gutwara umugabo we. Akareka shewe ngaho rero beshi bwo ndamenyeresha kwica jewe. Bivuge ngo niryo rimwe n'icyo gice kimwe nticyakavuyeho. Ni byari by'umwana w'umunyeshuri, umwarimu atajya yemera ko yuzuza amanota kugira ngo ikaramu ye nayo igihe ikisigarana. Watumye abahungu n'akabasaza batatu ngo bajye guta uriya mukobwa w'umuziranenge kubera ubuhahara no gukunda ibintu byawe. Wafashe umukobwa w'inzirakarengane umuhora ibyo yifitiye mu maboko yiwe, uramufata umushyira mu maboko y'abagome bajya kumuta mu ruzi. Noneho rero shewe kandi nongere nkubwire, ibyo ngibyo wari uri kwitwaza ngo umwana w'umukobwa yarabonetse, yaza kuboneka ari muzima byagombye kuba ari amahoro, ariko wibuke ko uriya mwana w'umukobwa yaje yarabuze ubwenge bwibutse bitewe n'ibyo mwamukoreye. Shurube n'ibindi muracabiza. Rero urumva ko amakuru dufite ari nyayo, kandi ikindi uravuga ngo ngewe uriya mukobwa iyo aza kuza ari muzima twakaba twarakurekuye, ariko wibuke ko yaje atagira n'ubwenge bwibutse. Muri ibyo rero tuza umusibe ejo tuzakugeza imbere y'amategeko
bamenye ibyawe neza ujya imbere y'umushinjacyaha nibyo nagira ngo sijye nkubwiye kuko niyo makuru nabashe gutohoza oya ariko n'undi muyobora basi tukabanza tuganira reka amategeko akuri erega nanje byarishaka ariko ndabona musa namutami oya ntitwakomeye ntabwo mwamenya neza kuko mugenzi wanjye niwe warikunze kuza ngaha ndi umwe mu bajya abahungu baje gufata ujya mukobwa wagize uruhare mu kwica umugore wawe kumbe ni wewe yego ayo mbise ndakwibuka n'ukuri nivyo n'uyu nyene ubwo turatomboye narakurondeye ahantu hose ndakubura nararondeye ahantu mukorera ndahabura kubera ko nashaka kuraba ujya mukobwa mwatwaye ndabuko amerewe kuko nta kuntu mwumva n'umuntu ngaha sinigere menya ngo afungiwe hehe menye ubuzima bw'uko bumeze ariko nararondeye ahantu hose ndabura none rero Imana ishimwe ubwo kubiza ntabwo ahantu twamushyize ahubwo sinzi impamvu ujya mugenzi wanjye niwe nari nzi ko yaje kubabwira uko bimeze yaraje ariko nta bintu byahatari yatubarira mu bisanzwe yaraje ngaha kuturaba aratubwira amakuru makeya hama naciye ndamujana ahantu ndamuzimana agafanta nca ndamusangaho ndamubaza yuko twogenda tujanye kugira ashobore kumunyereka yego arabinyemerera twagira tujane ariko nta mahirwe nagiriye kuko hari undi muntu acaza kumurondera byihute cyane uwo muntu nyine abona niwe akenewe byihuta baca baravugana jean nta yindi porogaramu ariko rero kuvugwa ijisho ryabaye ibyo narindiriye ko agaruka ngo ashobore kunjana kunyereka hafi ngo ndabura ntacyo umukobwa ameze neza kuko aho yararinzwe n'ubundi bisanzwe nuko twumvisha amakuru ngo umugore wawe yarabonetse ariko ntitwabyumva neza dushaka kumenya ngo ese bimeze gute mwabyakira bite uriya mukobwa nawe abashaka kumenya amakuru ko bimeze gute urumva nicyo kintu nibura nyamukuru nashaka kumva icyo mubitekerezaho okay ni byiza ko bameze neza ariko rero bisanzwe madamu yarabonetse madamu waje yarabonetse ariko yabonetse atameze neza aragwaye nta kintu na kimwe yibuka nungaha ntazi ko ari muhira ntazi ko ari umugore wanje nta nubwo azi ko yari mama wiwe kubw'ibyo rero ndakurusi ndagukeneye cyane ahubwo nari nifuza yuko ujya mukobwa nk'umufungura akaza akaba ngaha kuko yarasanzwe ari umuganga wiwe amwitaho amukurikirane amwiteho babana ngaha ndibazayoca anakira n'ingoga hama namwe muhananya amatoza yanyu ari hano kuko nawe yoje ujya mukobwa ujya ntiyari umwana mubi nibyo mumwagiriza sinibaza nimba bizomwagira je nzi namwe mukobwa ameze neza nibaza ko kumurikora ataco yagatwara ndabunganiye gatoya nukuri urabona ko uriya mwana yarembye twamutoraguye n'ubundi ntakigenda twari dukeneye rero cyane cyane uriya muganga niwe wamuvuraga niwe yamukurikiranaga misi yose rero ko yabonetse njye nawe numva mwomuduha kugira ngo akurikirane icyo gikorwa cyo kumuvura hama namwe mukabandanya itohozo zajyanye hanyuma ibyo ni ibintu bisanzwe mukabandanya ariko kubera ko uriya mukobwa bugiye ari umwana mwiza cyane yaratubaniye neza pe twe rero n'undi icyo dukorana n'abaturage icyifuzo cy'abakiriya ni itegeko kuri twe urumva ntabwo mwadusaba ikintu ngo tuze kukibima kandi ari mwe dukorera ibyo ngibyo rwose ndabishimiye cyane narize uwo mukobwa ariko ameze neza nta kibazo ameze neza gusa nyine urumva afite ikibazo cyo kwibagira nta muntu umwe yibuka natwe ubwacu ntatwibuka na mama we ntamwibuka ariko ari ngaha arakomeye turashima Imana
so uriya mukobwa turaza gukora uko bishoboka kose tumuzane ababafasha niba mwumva mumufitiye icyizere ko yaba ari kubafasha gukurikirana umugore wawe urumva rwose turaza gushakisha uburyo kitubibafasha. Okay. Nizere ko muca mubikora n'ingoga nyine turabe ko yo kwita ku buzima bwa madame. Kuko mubinsabye murakoze cyane. Okay. Sawa murakoze. Sawa. Nizere ko muzoca murungika. Oya turaza kubikora vuba rwose. Nta minsi ibiri bushire. Sawa. Sawa. ibintu byiza yuko cyangwa mamone umengo nabayisikro kubera nta kuntu abantu bafunga umuntu niba natwereka nabo bakorera umwe akaza ubundi akaza ibi bintu ntabwo bisobanutse usanga bari bafite imigambi yo kutwiba nk'amafaranga bakaba ahubwo biri kubera batekurukana. umva ibi bintu genzo vyemera ndabibonye katurindire ngirazo. Kuri wihuse kugendera kurindira ukagenda unywa icayi. Uvuze gute? Ndi kumva nabi canke ndi ubanza ari amatwi yanjye ndatumva neza uvuze ngo hari uvuze ngo ndakubwira ikintu kimwe wa mugore we. Bibiga irya mbere n'irya nyuma subira kumva uvugira mu rushe.